صديقة خلون ناطقة باسم مركز دراسة وأبحاث جينيولوجيا في مقاطعة الفرات. طبعا النظام الدولتي هو نظام عكس نظام الأمة الديمقراطية، بداية من الحضارة السومرية التي عرفت بأول حضارة على مر التاريخ. بدأ هذا النظام، نظام العبودي، النظام الطبقي، يعني له مسميات كثيرة. نستطيع القول أنه باسم العبد والسيد عرف هذا النظام. الأفكار اللي يعتمدها النظام الذكوري هي نوعا ما نستطيع القول هي النظام العلم الوضعي أو العلم البوستافيزم. يعني الهدف من هذا النظام، الهدف من هذا العلم هو تقسيم المجتمع إلى طبقات، والحاصل يعني بمسمى الطبيعة الأولى، بمسمى الطبيعة الثانية والطبيعة الثالثة. طبعا هي على موجب الطبيعة بشكل كامل، أما على موجب الإنسان فهي قسمت إلى الطبيعة الأولى والطبيعة الثانية. الطبيعة الأولى اللي هي مركز الكون، مركز الحياة هي الرجل، والمرأة هي كانت الشيء الثانوي. وعلى هذا الأساس تم تأسيس البناء العبودي من المجتمع المصغر اللي هو عرف باسم العائلة وإلى آخره المجتمع المكبر، المجتمع على موجب المدن، على موجب الدول، على موجب القارات والعالم بشكل كامل. يعني اليوم الدول العظمى، الدول الشرق الأوسط، جميع الشعب اللي يعيش على الكرة الأرضية نوعا ما باستثناء مناطق شمال وشرق سوريا يعيشون على هذا الأساس، أساس السيد والعبد. المرأة هي موجودة فقط لخدمة الأطفال وإنجاب الأطفال. يعني النظام اليوم اللي نحن حاكمنا كإنسان بشكل كامل هي الرأسمالية، هي غسل الأدمغة بأشياء لا معنى لها. يعني اليوم نحن عم نتابع التليفونات، عم نستخدم الأشياء اللي موجودة بغير فائدة. فهي تعتمد على نفس النظام، نفس المبدأ، هي نظام السيد والعبد، التقليد. من خلال التقليد نحن عم نوصل لمرحلة العبودية نوعا ما. مزگین خلیل جگرف سرکاتی انجمن جیبجی کار کانتون فراتش خواه کوته زانین گل رجلات ناوین تواهی پیکاته این کد رجلات ناوین دا جیان دکرن پشت شر جهان یکمین که وک پرگال دولت نتوان هات آوا کرن بخار کریز و کاوسین مزن آنین تواهی پیکاته گل هریم هندکایی این کلوی در جیان دکرن گشتی بسال دریش جمافین خواهاتن محروم کرن دقر کرن و تنکرنی را در باسبون و کوته زانین پشتی شورش 19 تیرمه طیبت پروژه نتوا دموکراتیک ریپبریا خاصر آکل وی در که دپراتیک ده حتانها تیم شاندن و کو آلترناتیف یعنی رزگاری تواهی گلن کجما فی خواه هاتبون محروم کردن دقر کرنه را در باسپوبون و کو ریا هری امدکارم ببیجن ریا هری کو دکوی خدمت تواهی گلان جبوی ناسنامه وان، جبوی چاندا وان، جبوی تواهی مافین وان این روا بو آلترناتیف و بو چاره سری جبر کب راستی جی مگوت یعنی گل به سالانج مافی خاطب و محروم کرم راستی به تنه کرنه راب قر کرنه راب کشتنه راب سیستم اینهان زوردار و دستلادار ایکل سری وانا ندهشتن که برحت کار بکن جی تواهی مافین خواه این روا خاطب و محروم کرن جبوی ویه که تواهی گل به طایبت تواهی بیکاته وک بیکاته عرب سوریان ترکمن و طایبت هم دبینن کل درین دنجی وک گلک حریم سوری کنها مثلا السویدا وک ام تکارم بجم بیکاته علاوی درزی بگشتی اوجی لگور کته خویا کرن دنابا پیامین کو درد کوندا اوجی دستک دادم پروژه ریببریا خواستر بر کو پروژه هری زیدت که خدمتا تواهی گلان یعنی چی گلین هندکای وک سوریان ارمن و گلین کب سالان ابراسته وجود قرکرنان را در باس ببون به طایبت گل کرد گله کی که هری مزنه اوجی یعنی بسالان ام تکارم ببیجن بقر کرنو به آسیملاسیون را در باس ببو و طایبت از دکارم ببیجن تواهی گل دوی داره تا ما فی خواب دست خینن جبوی وی که ام دوی دا اصرار دکن و ما تکوشیم بکن جبوی که ام بگن تواهی ما فی خواه و آزادی خواه و ام سرکفتن مسوگر بکن.